Siyabingelela egameni likaJesu. Namhlanje ke bazalwane siyamdumisa uJesu kakhulu, siyambonga egameni likaJesu. Namanje sisihlanganyele enkonzweni bazalwane, sizokhonza, sizodla izwi laNkulunkulu, sizothola lokho uNkulunkulu akukhulumayo empilweni zethu. So namhlanje ke bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu sizongena ezwini laNkulunkulu ke egameni likaJesu. Ngiyabingelela omama bami, ngiyabingelela nabantu abasha egameni lenkosi uJesu. Amen. Amen. Elele nabasemadruphini egameni likaJesu sizothola izwi laNkulunkulu kafushane egameni lenkosi. Sikaphele nje ama-mic bazalwane emadruphini ukuze angeke azasiphazamise egameni likaJesu. Amen. Amen. Ngongabambezeli bazalwane, ngifuna siqonde straight ezwini lenkosi. Sizofunda namhlanje ngendaba yokukholwa bazalwane, ukuze la ekholweni bazalwane ume ungahlehli noma sekunjani, noma kuthiwa yisiphi isimo sesifike ekukholweni, ukuze ungabuyeli emuva esonweni, unqobe isono njalo njalo. Yini omele siyenze eshiwe yizwi laNkulunkulu. Namhlanje bazalwane sizofunda ngaloko ukuze abantu abankulunkulu bazoqina bazalwane ekholweni. Uyabona wathi waqala wayingena le ndaba yokukholwa, akusafanele uphume khona ekholweni. Amen. Nokuza abaningi bayacula abanye ukuthi abaningi baqala babuye bakhukhuleke babuyele emuva esonweni bashiya ukholwa. Wazi yabona ngicela ukutshela ukuthi uhlale wazi ukuthi once wangena ekholweni akusafanele uphume. Noma kuthi isimo sinjani akufanele uphume ekholweni. Uphuma kwakhe ekukholweni ubheka esihogweni. Uphuma kwakhe evangeli leqiniso uhlale wazi ukuthi ufuna ivangeli ethambisayo, usuphuma endleleni yaNkulunkulu, usubheka esihogweni. Mawuphuma nje ekukholweni hlale wazi ukuthi usubheka kuphi? Esihogweni. Ayikho enye indlela bazalwane ekhona la indlela ekhaya ezulwini yiyo le ukuthi kumele siphile ubungcwele. Sihambe ngendlela kaNkulunkulu yobungcwele. Ngoba engaba khona amavangeli evumela abantu abaningi ukuthi bezilungise benze yonke into abayenzayo ke la ngaphandle, kodwa ivangeli okuyilona lona yilo lela alisoze lishintshe, ileqiniso. So ke into efunakalayo ekholeni asibambe leli ivangeli, isada kulula ubangcwele noma kukho lula, kodwa kufanele sibe ngcwele. Uma sikhola sisindisiwe, isada ku-easy noma kukho easy, kodwa kufanele sibe ngcwele. Into ebalekile ekholweni ukuze uqine uthola amandla, sizofunda kuMateyu chapter 7. Matthew chapter 7. Izwi le namhlanje sokuthola lapho ke bazalwane egameni lenkosi uJesu. Letho phezu konke uphakeme ongcwele, onomusa, onothando. Sokuthola kuMateyu chapter 7 from verse 24. Matthew chapter 7 verse 24. Izwi laNkulunkulu sokuthola lapho ke bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, inkosi ephila. Matthew chapter 7 verse 24. Amen. Lapha lithi ngapha kwelezulu alikho ihloko. Kwelesingisi uthi build on the rock, ukwakha edwaleni. Build on the rock, ukwakha edwaleni. Kwelesingisi lisho njalo. So siyacela ukuthi ke sibonge izwi laNkulunkulu ke bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, inkosi yethu ephilayo. Baba wethu ongcwele egameni lenkosi uJesu siyabonga ngezwi lakho namhlanje. Sinikela kuwe uNkulunkulu, khuluma ngalo empilweni zethu, siqondise usiyale ngalo. Usiyale ukhulume nempilo zethu, senze lokho kuyintando yakho. Sithobeke kuwe kodwa sezulwini ngoba wena wedwa uphakeme ungcwele. Khuluma ngalo empilweni zethu, usiqondise, usisole, usiyale, usakhe inkosi ngegama langegazi likaJesu.
Sithembele kuwe uNkulunkulu. Nasi impilo zethu sinikela kuwe. Nami ngisebenzisa Nkosi. Ngiyathobeka Nkosi nami ngizolalela ngoba nje ukukhuluma la ngihlale phansi. Khuluma losemzweni omzimba nendebe zomlomo nenhliziyo nomqondo. Le voice ukhuluma kwentando yakho baba sezweni sinikela kuwe ukuzosaka sabantwana bakhe egameni lasegazini laJesu. Jesu Kristu inkosi. Amen. Amen ke bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu siyamdumisa kuJesu. Egameni laJesu basixoleleke lapha balapha kwe. Bathuphina athi network ibuye ithi nje kule phone nje enye ithi. So ke bazalwane siyaqhubeka ke egameni likaJesu. Lethi ihloko lana build on the rock. Mawukholwa usindisiwe into omele igijimele kakhulu ekukholweni. Musu ugijimela izinto ezizonezela kuwe. Mafuna uqine uba ikhole strong ekukholweni ongeke uzuwe ekukholweni uzoma umele iqinisa umele ivangeli yakha endwaleni musu kwakha kwizinto ezizonezela kuwe. Mawufika la ekukholweni bazalwane into ezosenza sibe strong. Singanyakaziswa imimoya singasukunyiswa sanyakaziseke ekukholweni ukuthi uma sesikhola uma usukhola usindisiwe yakha edwaleni. Ngoba namhlanje baningi bakhe kuphi kuma blessing bakhe intweni eziphathekayo abafuna ukwakha edwaleni bakha ekutheni bafuna ama healing baphiliswe kodwa abanendaba nokwakha edwaleni uKristu. Uyabona masikhola sindisiwe asakhe edwaleni uKristu. Uyabona wanze wakhe edwaleni uKristu zonke izinto zasala emhlabeni ibusiso ama healing nani into ezokulandela. Ngeke uNkulunkulu akulethele into ekubona lento mayikunika uzomshiya uthando lakhe aluke enhlizweni yakho. Uzostruggle la ube nzima uncamela uthi awuthi uthambise le ivangeli ke uzama umsiza uJesu ke umsize ngamaphilisi ke umsize ngemithi ke umsize ngezangoma nangenyanga ke umlekelele ukhola lokho okuKristu. Masunjalo ke wena awukho kuJesu noma wathi uJesu ukusathana. Usuphumile esekeni saKristu kodwa usungena kwisekelo sikaSathane. La namhlanje sikhuluma ukuthi yakha edwaleni. Uyabona mawukhola usindisiwe ukuthi namhlanje sebelimele abazalwane. Lento abafundiswanga bethamba eqola besanokukholwa ukuthi ngoba usukholwa ke la ake ukhohle ibusiso ake ukhohle into ezobe zinezela kuwe. Hamba ufuna uJesu hamba ufuna umoya ingcwele ugcwaliswe uNkulunkulu asebenze wena uzufe azi uJesu angene kuwaphile kuwe ngaphakathi bese ndeni zonke ezinye izinto zobe senezela kuwe. Uyabona masifunda lapha kuMateyu siqale khona sifunde khona uMateyu chapter 6 ku verse 30 bani verse 31 lithi iBhayibheli Matthew 6 verse 31 uzothini iBhayibheli leli izwi ezokwamukela abantu abazokhula ekukholweni babe strong babe namandla baqine balimele ivangeli leqiniso. Mele benze lento esezwini mawukhola yenza izwi once wenza izwi yilapho uzokhula khona ngamandla ekukholweni. Matthew chapter 6 verse 31 uthi lithi ngakho ke ningakhathazeki nithi sizakudlana noma siyaphuzana noma siyakwembathana na. Uthi ngokuba konke lokhu abezizwe bayakufunisisa ingani uyihlo ubaba osezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu. Ithi la kulesingisi le it's a New King James Version. Uthi verse 31 therefore do not worry saying what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear. Verse 32 for after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Nezo yabazile lana. Lithi iBhayibheli uyabona wanze waqala wangena ekukholweni mafuna ukukhula spiritual fast uNkulunkulu abe nathi agcwalisa amandla moyeni wena ungakhathazeki
ukuthi uzodlani, uzophuzani, uzombathani. Ngoba lithi iBhayibheli bonke abantu bezizwe ama-Gentiles bafunisisa lokho. Nobodo sezulu ukuthi uyazi vele ukuthi lento siyayidinga. Nama-healing futhi kunjalo. Nabantu basemhlabeni bayagula, bafuna ama-healing. Musukhathazeka lokho. Into ebalulekile okumele siyenze mase sikhona uverse 33. Uthi, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Lezo bazalwane. Uthi verse 31 lapha kwisiZulu 33. KwiZulu uthi kanje na, kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokho kuyakunezela nina. Bazalwane, lithi iBhayibheli la, yabona masikholo sindisiwe, khodla inkathazo zama-blessings nebusiso nama-healings. Funa kuqala umbuso kaNkulunkulu kuqala first, then ezinye izinto zobe sezikulandela. Mawufike ekukholweni ukuze uqine ube namandla okume ekukholweni, ungawi njengabanye bewe ekukholweni beze bamhlubuka uJesu. Ukuthi funa umbuso kaNkulunkulu, khohlwa lento ezinye izinto, gijimela umoya ingcwele, gijimela ukuthi kumele uNkulunkulu akusebenze, uhluka nazo zonke izinto angazifuni. Ngoba nale process yokuthola umoya ingcwele iyahamba igaba ngegaba, awuvese uthola umoya ingcwele nje vele afike wathi mele uhlukane yonke into uNkulunkulu angayifuni. Angitshela ngaye ezwini ukuthi lento angifuni, ishiye. Bese uyayishiya. Mayithi lento ungagqoki kanje, ungakhulumi kanje, ungadli lokhu, ungakwenzi lokhu, uhambe uyokwenza. Ngoba ngafuna ukwenza ngeke uzomthola umoya ingcwele. Uzokwakha, ngeke uzokwakha edwaleni, uzokwakha ehlabathini. La nento esikhuluma ngayo namhlanje ukuthi ukuze la ikholwe uqine ube namandla ukhule masinyane fast, yini okumele uyenze na? Bese siyahlola sinabantwana ukuthi thina ngokwethu sayenza yini leyo nto na? Saye sandlule lokho ngoba abazali bathi ukugcumela kwi-level elapha bafuna ukushela ama-level akaqala kuwo, ukhule kahle nawe uye uzuhlela. Umuntu ozofuna suke la bese egcumela lapha uwa kabuhlungu ngoba khona ama-levels awajampile, khona izindlela okumele angene kuzo. uNkulunkulu amdikide, amgandaye, amlungisise, amkhuphule njalo akaze afike kule level le ayifuna uNkulunkulu. Inkinga yabazalwane bafuna ukusuka la kule level le bagijimele ku level ebusiso. Kanti kule level enkulu lapha na ebusiso uthi ubusiseke, no, awuvesana ukhuluma uyongena ku level ebusiso. uNkulunkulu ngeke azakubusise uma esakubona ungenalo uthando lakho, uyabona ibusiso sofika kube sizakulimaza ekholweni. Namhlanje bayakhola kodwa banempakamo, bayazitshela, abacabangela banomona ngoba bagcuma kule level, bohlala kule level enkulu le ebusiso. Bakhohle ungena lama level lanka, aganda umuntu, amganda umuntu, amkhipha konke kwakhe aze enze intando kaNkulunkulu. Is so dangerous umzalwane ozosona level la agijimele level lele. Hey maningi noma level babathatha abantu enkonzweni, abantu abangahlambulukile beyizwe bengayothanda ukuba thi nqa umshado, nqa imoto, nqa indlu, nqa ibuso zakho, kodwa bengabatsheli izihlambulukani ibandothando laNkulunkulu enhlizweni zenu. Babayiye kubo konke lokho bathi awuzothi ama-healing, nanka amanzi, nanka ama-anointing oil. Akekho uNkulunkulu lo seBhayibhelini lapha akubusa umoya uNkulunkulu, busa umoya kaSathane. La ngithatha khona product ikhipha zamfundise esinekhanda lakhe elikhulu engaka namanzi anamakhanda bafundisi, lapho kubusa umoya kaSathane ngoba abahambanga ngelevel kaNkulunkulu. Uyabona mawuzoqala uNkulunkulu la aganda ahambe nawe azakhulise akufundise indlela yakhe, ngeke uzumhlanganise nalutho, uzophila ngaye kuphela. Ungamisi namakhemesi, ungamisi nebhedlela, ungamix uNkulunkulu nalutho okwasemhlabeni, uhlale kuye kuphela ngoba wena ujampanga ama-level kaNkulunkulu woxele level lebusiso. Amen. Noma usubona ukuthi leli ivakeli leli ngempela liyekisa umuntu yonke into, ungezi kulo ukuthi ufuna ukukhuleka enkingeni zakho, ufuna ukuphrisa kuphela, ungezi ngalokho ba uzolimala ngoba into ifuna ngeke uzuyithole la.
into ebalekile woza la uthi ufuna lo Jesu lophila ongahlanzana lutho ube nothando lakhe khohlwa indaba ukuthi uphilise ukhule wena ufuna uJesu yabona wathi inhliziyo yakho ukuthi ufuna uJesu yilapho zokusebenza khona uNkulunkulu abese kukhula kubusisa bazongena abaningi la bethi hayi bayakhula evele libandla omama telo amatekwane abafundisi bonke nobhutisane nabakhona osisi ngosinombulela ebayakhula baphilisa abantu bayafakaza abantu abaningi nama ke ngiyele lokho ungezi uze lokuthi uzofuna abantu bakhule woza ukuthi uzofuna uNkulunkulu ungazela ukuthi uzofuna uphilise ukukhulula inkingeni zakho zasemndenini wakho nasemshadweni wakho yokuthi ibe right ibe smooth ekubeni wena noNkulunkulu nikabele ngeke uzolunga lungisa impilo yakho noNkulunkulu woza la uthi ufuna ukumlahla lo Jesu ohlaliswa nezinto ufuna lo Jesu lophilayo osezwini umpostoli Paul obephila ngaye nawe uyamfuna ukuthi aphile kuwe ongeke ummixe nalutho kodwa waba nomqondo ukuthi ufuna ukuthi akhulule phela hayi uzowuhlala kuqula inhliziyo yakho ukuthi angize la ngizofuna uJesu ngizomsebenzela then uzobe sekunezela zonke ezinye izinto bazongena masinyane leli bandla abanini bamamukele uJesu bamfune abese babusa uNkulunkulu baphakamise bese wena ozozakala ukuthi ufuna ibusiso kuphela ufuna ukukhululeka kodwa ungenandaba nempilo yakho noNkulunkulu uzoloku uhleli nje ngoba nimafika babanjalo bazibaphuma bathi into engekho lento beshone akwenzeki lutho sengizame lokho ngazama lokho akwenzeki lutho nje bayawesa inkinga uze ngoba ungazange uzofuna uNkulunkulu uzofuna into zakho ukhohlwa umnikazi wezinto ke uthatha into zomunye umuntu ukhohlwa umnikazi wakhe umnikazi wayo lezinto lezi funa qala umnikazi wezinto then uzobe usunayo yonke into esilimaza yileyo namhlanje sikhula ukuthi bazalwane amandla kuNkulunkulu akhona yaphila uJesu ukhona and unamandla okusindisa okuphulukisa okubusa abantu bakhe okubavikela obakhulula kodwa intembi abantu abayenza kuwe lo Jesu ukuthi bafuna into zakho kodwa bamfuni bafuna ukuthola into ozimahala easy kodwa bafuna ukugcina izwi kaNkulunkulu ngeke lo uzomjabulisa uNkulunkulu ufuna into ozomkholwa uNkulunkulu amen inkinga yabantu bafundisa izinto nje lezi engathi thiwahlambuluka ngohlambulukile ke uzophila ube right bafike abantu bahlambuluke baqeda uhlambuluka abantu athi kodwa sengihlambulukile nje baze basha abanye abantu bathi sengihlambulukile sengenza into kodwa mina nje impilo yami stili isamile stili ngizagula hey ungawenzi ngoba ufuna ukukhululeka wenze ngoba ufuna uba nothando la uNkulunkulu phakathi kuwe usindiswe uthole umoya ingcwele uzongena ekhaya ezulwini amen odlula lokho ke forget uyazangena uNkulunkulu bukho ake sifunde kuMateyu chapter 7 verse 24 build on the rock yakha edwaleni eninguKristu uyabona uNkulunkulu uma ufuna uNkulunkulu abe nawe yakha edwaleni nguKristu ukuze ukhule ukholeni fast ube namandla wezintando kakhulu yakha edwaleni eninguKristu amen ake sifunde Mateyu 24 uMateyu 7 verse 24 build on the rock uthi verse 24 ngalokho yilo nalo owezwa lawa amazwi ami awenze yezwa kuyaziwa masiwazwile hamba wenza ungabi nokholondo ukuthi hayi mina ngeke ngizakilezele lizwi ngoba mina kuthiwa kanje nakanje lo yamfundisi lo yana uthe ngalelizwi lo mzali uthe mayifakazi noma ku podcast uthe wathi ngalelizwi leli hey mawufuna ukwakhe edwaleni nguKristu uNkulunkulu abe nawe yizwa bese uyokwenza yizwa lawa amazwi hayi amazwi abanye abantu aphambuke nezwi into elibaza abazalwane uNkulunkulu aqhele kuba nabafundisi bezwa abanye abantu bekhuluma bese behlubuka ivangeli laNkulunkulu uJesu uthe la yilo nalo owezwa lamazwi ami awenze yabona ukuzwa bese uyenza uthi lawo lesingisi therefore whoever hear these sayings of mine and does them I will like him
to a wise man who built his house on the rock. Guess what? Lo muntu owezwayo lamazwi abeseyowenza umfanisa nomuntu wakhe edwaleni ngoba leyo nto vele into eyenzakalayo uma siwezwa lamazwi uJesu bese waphila sakha uJesu edwaleni uKristu asinakunyakaziseka uthi uma uthi kanjena awenze uyakufanisa nendoda ehlakaniphile yabona make wawezwa lamazwi wawenza usuhlakaniphile phambi kaNkulunkulu uba ngumuntu owayizo ohlakaniphile ungidlula labantu bahlakaniphe kakhulu. Amen. Edanga ngishitshela ngalo mazwi lawa imithetho nani asebenza ngaphansi komthetho singaphansi komusa engazi ukuthi imuphi lo mthetho imuphi lo musa avela hlanganise nje into zaNkulunkulu azitho hlanipha kwakhe abese kulamshiya wanjwa wafuna utwista izwi uNkulunkulu wafuna ulibeka ngendlela ofuna khona wena awusazi noNkulunkulu namanga noma ukhuluma ngelimi uthi uyamuza umoya engcwele uJesu ukhuluma nawe usathane okhuluma nawe ngamadimoni okushiza uNkulunkulu la uzokuthini iBhayibheli Timothy 1 chapter 4 izwa lithini iBhayibheli uzothi wena ongadini izwi uNkulunkulu oyizwe uzwe kuthini iBhayibheli hawo nje lethi iBhayibheli la ake sifunde Timothy 1 First Timothy chapter 4 uzozwela na uthi iBhayibheli lithini la liyachazela ukwalo sokulivula ndawo zoyi2 kulama Bible langa lithi kanjena Timothy 1 chapter 4 lithi uPaul ufundisa uTimothy ukuba ame nabahlubuka ekholweni yazwa yilabo abahlubuka ekholweni ke lapha ababalwa la Timothy 1 chapter 4 uthi kanjena kepha umoya usho ngokucacile ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bawuhlubuka ekholweni banake omoya abadukisayo nezimfundiso zamadimoni. Lithi lezikhathi abantu bazohlubuka ekholweni bengabe sakholwa izwi uNkulunkulu balenze kodwa bakhola into eshiwa abanye abantu nemfundiso zamadimoni ehlubuka umuntu ekholweni umuntu ekholweni laba hola umoya kaSathane noma ngavela ama podcast noma ngavela kuphi kuma TV noma etradi noma emabandleni athi hayi uNkulunkulu ngiyamuza unami eyizwe unampanga uba nje lo moya lo uthi kanje kulezi ngesi. Now the Spirit expressly says that in the latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirit and doctrines of demons. Yes, what? Kona ma doctrines of demons. Kona imoya ya madimoni moyedukisa iyona kuba nomuntu embekhapile eqinilwele ujumlo befaka ibhluwo bese uJesu khuluma naye unamanga ngoba amazwi aJesu wazwile wangawenza ngeke uthi uNkulunkulu khuluma namoya engcwele benenhliziyo enkulu embi ngeke bazalwane amanga mafuna ukuma nekholelo bese strong benamandla hambizwa izwi uNkulunkulu bese yolenza. Amen. Webazalwane ivangeli leqhisikile uthi uyahlukana nezwe ube natural way uNkulunkulu adale ngakhona ungaguquli lutho empilweni yakho enye into ukuthi nenhliziyo yakho medihlezi ivulelekile ungabe inhliziyo elikhulu icaba ngemibi equality noma ungaqokisa oli ngaphandle mawubi ngaphakathi uwazwile amazwi kaJesu wangawenza yakhela ngaphakathi nangaphandle wakhele ungakhela ngaphandle kuphela unembele abafarisi mawunjalo yashiya uJesu abafarisi bangabazenzisi ngoba bona la bebahle ngaphandle kanti ngaphakathi bacela amathambo bafile ukungcola bonke. So mawukhola ulela imbewu yabafarisi uyayilwisa
uthi ungangena ekukholeni uzile ama-blessing nanebhosiso kuphela ngoba abafana babenjalo babefuna mabekwenzela ideal babize bonke abacebile khona bazobuyiphile futhi nalo abacebile mase benze ideal bababize babengeze ukuthi bayafuna ukubiza abampofu kuphela nani lento uJesu abantu uthi manenza ideal ungabiza abacebile abazileyo nabanemali biza izinyonga nezinani nabantu abagulelana abangeke bakunike lutho to give back ukuze usibuso sakho siba khona umbuzo kube khona umoya omkhulu ezulwini kodwa abafarisi bafuna ukubiza nabodwa ngona namhlanje bekhona enkonzweni behlasele nethwa abakhokha ama-1000 la abahlale bodwa lapha abakhokha ama-2000 abahlale bodwa lapha abakhokha 5000 abahlale bodwa lapha hayi yo200 sesobazwela sibabeke nje la no 100 laba abanye u50 rand nama-10 hayi abahlalele banemfundiso zamadimoni bethi manje sizonikela ama-JD nama-JD bani ama-JJ nama-JD hamba kanjalo abazala ngoJanuary to June nabazala ngobani June bathi December abeze khangise bethi imali kuthiwa kuyenziwa nje kuyonikela lo imfundiso zamadimoni ngoba uNkulunkulu akushongo kumele unikele lenhliziyo evumani kuyaplejwa namhlanje ngaphandle enkonzweni asikwenzi asibele very careful bazalwane ziningi imfundiso zamadimoni baba nje umoya wabafarisi abefuna ihlale eziphambili abafarisi bahlale phambili bagqoka ingubo impula ezinde baziwe ukuthi bona bangabafarisi babizwe namhlanje bakhona babizwe ngo-men of God babizwa ngo-men of God o-men of the hour babiza yonke lento leyo babasumisa baphatha namabhayibhili bahambise Nkosi yami baguqele phansi abafundisi bonke kwenziwa njalo enkonzweni maye umuntu ezofuna umkhuleko kuye semele ahambe ngeNkosi yami nje ukuthi kuye beke isihlalo esikhulu esingaka engathi ihlalo somshado bese umuntu oyohlala lapho ebe inkosi ke phezulu abantu abeka amanzi abeka ama-anointing oil yakhe la agcwala abemaningi kangaka athi wazothenga uza loyo-ke ubusa umoya kaSathane thina sikwenzi lokho into kumele silwele bazalwane masikhona sesindisiwe ukwakha edwaleni ninguKristu mina mawukhona wakhe kulidwala na ngeke uthi wakhe edwaleni ucama ama-blessing uyalelo yavuka nje ama-blessing nani yablessing usuzuyabheja umzali udlala amahashi udlala ama-Hollywood wenza ini ama-trading la kenziwayo uhlale laptop yakhe uyabuka yezeni ithi angiyanda uyazi yezeni wena uhlala khona lapho ukodwa uthi unoJesu wakhe edaleni hayi uthi ke wahlola akasizwa noNkulunkulu lo bazalwane ayasiqhubeke lezo nkulunkulu ukuthi sikhuleke bethu 7 siqhubeke sikuvesi bani verse 24 ufaniswa nomuntu owakha indlu yakhe edwaleni uthi verse 25 and the rain descended, the flood came, and the wind blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded in the rock. Ithi layithela imvula, wafika izikhukhula, wavunguza imimoya, yayishaya leyo ndlu, kepha kayiwanga ngokuba yayisekelwe yidwala. So manje wakheka wagijimela ukwakhe edwaleni uKristu ugcina uwezwa amaza ukuthi bese uyawenza ungalandele imfundiso ezokwenza ungagcina amazwi kaNkulunkulu ezokwenza ukuthi ungakhe edwaleni uyabona wathi wenza into engakho ezwini uNkulunkulu angayifuni noma izibona lithi ungakwenzi lokho kodwa ukuthi hayi umfundiso omothi uNkulunkulu wenza kanjena nakanjena ngakwenza lokho ngaba na into ibe yodwa noma sijoyine sifundane nje senze nje lokho noma nje ngagqoka kanjena uNkulunkulu benhlizana nengaphandle ye ukwakhisa esihlabathini edawo uNkulunkulu uthanda unjalo woza unjalo nqa umshado nqa imoto nqa iblessing nqa ukuthi ye asinqaki thina la ngoba akukho ezisinqaki kodwa khonti asambe socela seNkulunkulu siyocela sinqaki into enqakiso njengoba eqhamuka madimoni emkhathini yanqashi
labo abakhedwa bakhe kubi bakhe isihlabathi naye edwaleni kodwa mawukhe edwaleni kunima kusekufika ivunguvungu endleni yokukhola sekuqala uhlaselwa yizifo uthi ngeke ngize ngiliphuze iphilisi angeke ngize ngiyodokotela ngizozila ukudla ishe into ngize ngiphile noma kanjani angeke ngimshiye uJesu noma ngivukele ekhaya bakhume yonke into engimshiye noma bengangithuka bengibize ngesalikazi ngiqoye ingubo ezinde ngithwale ekhanda bangihlebe angeke ngisuke ngifuna ukushuhluka kubo ngibambelele kuKristu noma ngathi ngisahamba amaphathi angisalele ingoma zasezweni sengisele kuyifashion ngisele kwisitayela kulungile as long inoJesu mina hayi mawunjalo phela siwe sezishaya imvula ithi kuhlasela indlala kuhlasela inhlupheko ukuthi uyazama ufuna imisebenzi akulungi ungena lapha kavaleke usabathe ungena lapha kavaleke uthi uyabheka abanye baphumelela usele nje wedwa usabathe kodwa mawukhe edwaleni uzohlala ulinde uze kufike sakhe isikhathi esifana ukuba sekubona ukuthi usekubambile wakhipha yonke into wakuvoma wakuthintitha wase wakha ngempela edweni lento yangena yaba rooted kuwe ngaphakathi kungasekho into ongayikhipha and utestwe impela uthethe before ibuso ziqhamuke zize ukuthi wathi waphasa waze wake ngempela edwaleni zakushaza kunethe imvula washaya into waze waqeda walinga waqeda kodwa waphasa uzoginqa uthi uyaphuma zikulandelela ulusho lezikulandelela ulusuyalezelela kodwa noma zizibuso zovele zikwenza ukuthi ube rooted kakhulu kuJesu zingakulimaza ekholweni kodwa ke lithi iBhayibheli maqhubeka verse 26 kodwa yilowo owezwa lamazwi ami angawenzi uyakufanisa nendoda eyisiwula eyakha indlu yayo phezulu kwesihlabathi la ithela izimvula wafika izikhukhula kwavunguza imimoya yayishaya leyo ndlu yawa kwaba kukhulu kuwa kwayo uyabona uzongena vele lo ekholweni kuJesu aqhubeka akhonza uJesu sefike semshaya uzoza vele nenkathazwe nani ekhathazekile gula enenkinga efuna ukukhululeka angene akhule kuthiwa kwenza ukuthi akwenza kodwa manje kuhlungu ukuthi ukwenza ngaye ngenhliziyo evulekile ukwenza ngenhliziyo egcwele inkanuko zenyama ukuthi afuna ukukhululeka kuphela akafuni ukuthi angene amandla uNkulunkulu khona azophila ubungcwele azoekhaya ezulwini ukwenza inhliziyo yakhe ingekho kuNkulunkulu ukwenza ngendlebe zomlomo kuphela kodwa inhliziyo yakhe idethe kude le noNkulunkulu uyakubona uNkulunkulu lokho zothi mase fika izinto esabathe kakhulu engasenzeki into leyo ethi uzoyenza kuye ingasenzeki ngoba egcwele amabandla ethi but this year it's a year of blessing nikela ngokukhulu ozovela ucabanga okukhulu kakhulu khipha imali enkulu engaka zosibusiso sakho zikulalele zibe zingaka bakhipha abantu abayibebe komashonisa balekele kubhabha phela bashabashaya zifike inhlupheko basa bathengenze lutho mina ngazi babuye bebanjwe nabantu kulo nyabo ohlala benze babona akwenze lutho na next year futhi sure the same thing this is your year is a year of blessing kodwa uhlupheka akululutho dale bikela la uthi asitile kodwa ubambekile asakhona ukusuka ingoba lezimfundiso amadimoni asembambile sekunzima ukuphuma ngoba sezoba rooted uthethe abanye beza impela ekholweni impela nje evele leqiniso kodwa manje uthi manje abafuni ukweqa edwaleni bafuna ukwenza izinto ngoba befuna ukubusiseka uzolimala yenza into ngothando likaJesu ukuze uzokwazi ukubusiseka ukuthi kulakubona ngempela uyamthanda uze ulingisise akubona uJesu umile kuya umsihlubuka bese emva uzokunikela ibusiso zakalethe. Uyabona ke lona uthi verse 26 but everyone who hears this saying of mine and does not do them I will to them will be like a foolish man who built his house on the sand, and the rain descended, and the flood came, and the winds blow and beat on that house, and it fell, and the great was its fall.
unjalo umuntu uzowakha la. Umuntu omele siyenze asingenzi izinto zewula. Sizwe izankulu bese ngabe silence. Kumhluko ngoba bayabonakala abanye abafebe njalo la ekholweni. Bafika bathi mnyobo makeup bashiye kodwa inhliziyo zabo sisabambelele into zasezweni. Bakhuleke benze yonke into bazame ukufuna umsebenzi kodwa babone kuvaleka ingoba inhliziyo zabo azikho. Usumbona amahamba isikhathi usepost ithombe efaka ama makeup eqinini wele efaka amabhluko eshaya umdanso yasezweni. Usuyabona hayi la impande kuyakaphuma yasezweni behake edwalelo. Usake kuphi vele besake ehlabathini esafuna ukuthi uzophumelela yini no. Shiya leyo ndlela ibhefeni bamba le ndlela ukuthi uzokhohlwa basezweni konke. Senze njengoba uPaul Paul uthi ngongo winzuzo ngingashaya indiva. Ngashaya izibi ukuze ngimazi yena. Namandla akho kuvuka abafileyo. Mele ushaya indiva yonke into. Yakho uhlonipha la ukuze uwakhe kahle edwaleni ngoKristu. Or else uzohlala uzukhokhele la. Into ebalekile la ekholweni yakha edwaleni elingoKristu. Yakha edwaleni elinguJesu. Gcina imiyalo kaNkulunkulu uyiphile noma abanye bekhona baphila ngendlela wena phila ngendlela right. Noma nenhliziyo ezibehleba wena ungakwenzi gijimela ukwenza into esezwini laNkulunkulu hayi enyinto. Ukuze uJesu ohlala nawe ube ngumuntu ohlakaniphile kaNkulunkulu. Uyazi umuntu ohlakaniphile ngoba kaNkulunkulu umuntu ophila izwi lakhe. Noma bengavela kuma podcast benikezela indwele uJesu bekhuluma nabo khombisa ikhona they are liars. Ngeke sibaqambe lamanga futhi hawu uJesu ngempela ukhume nabo banamanga. uJesu yena zavele akuyeke kubukelele nje. Wabedlene ephuphayo ekubeni akufathumela usuku sekungena ekhaya ezulwini. Bonke laba abathi uJesu ukhuluma nabo eyizwe ingoba balile ukuthi uNkulunkulu abakhise kulidwele ngoKristu bafuna ukuhlala enhlabathini bakhe ngendlela yabathana ngakhona bona waze banikele enkanukweni zabo. Le moya amadimoni ekhathi zogcina embuza amadimoni zababamba asekhuluma namadimoni. Ungadlala abantu abazokulimaza ekholweni. Baleka ngenyawo zombili ubalekele kuJesu uyindlela engumncili. Indlela engumncili. Uyazi bazalwane ngeke ukuthi uxhumele izinto eziyizinyoka zidingizela ukuthi bese bonke ukhume nawe uphafile ngegazi lengane eziphapothiwe. Neruthi yonke lento eziyizinyoka neziphe ezinye ohelebe bangala zabathanda badabula ngazo imizimba yabantu bezibonela igazi bese umoya engcino waba noJesu nawe never. Mina ngihlezi ngifakaza ukuthi umoya ingcwele walahla ukuthi hamba ugundifade ngashawula yini la ipresence kulethuka kimi. Noma ngakhuluma kanjani ngelimi athi lumfulo ugundifade akana moya ingcwele leyo nto ngiyayazi and futhi ngiqinisile ngempela akanaye isiphethe kolahla esihogweni. Amen. Ngufakazi yabona lapho efike kufeni nje ayeke uzungitshela njengoba nga experience mina ngakuzwa engilahlela umoya engcwele kimi. Ngigcwaliswe ngempela uNkulunkulu engigcwalisile ngoba engibizile uJesu ngashonelizanga wangigcwalisa kodwa ngavela ukundifela xabana naye ngayezi present yakhe iqhela kimi. Noma ngashumela ngane benjani banza nje umsebenzi ukuthi bagcina isikhathi kodwa isiphethe yolahlwa uma bangeke baphenduke. Ngadlala abantu begunda amafili betrimini wele la echeleni bazithi bethi banomoya ngene never kufakazwa lokho. Into ebalekile khona asakheni edwaleni linguKristu bazalwane singasuki khona ukuze siqaphele. Uyabona masuwakhile la kuleli dwala leli wangena wakhe edwaleni wawezwa amazwi bese wawagcina. Into omele uyenze qaphela ukuthi uzokwakha ngani la. Ake sivule izankulunkulu kwabase kodwa sibabase content bokuqala ya abase content bokuqala chapter 3. Isihloko esithi ukwakha phezu kwesekelo esiyiso. Lesele siyiso sisitholela ukuthi isinguJesu
siyidwala masulana usuwazula amazwi uNkulunkulu waphila yini uma uqhubekele phambili uyenze ukuze wakhe la ngoba baningi bakhona la bayogcina amazwi kodwa manje bakha ngendlela ngento engekho right ezobe liphelele emoyeni ishabana bakuhamba isikhathi umuntu ade efishisakala kakhulu ekukholeni 1 2 usevele wahlubuka wabuyele emuva esonweni uzuma wathi lo muntu obe beshisakala naye kumnandi shumene naye kodwa manje kuswe yini ingoba bese ngasakhi ngendlela efanele kulo leli dwala akade kulo. Koloma chapter 3 verse 10. Uthi alihlonzi la ngokwelesingisi iNew King James Version. Watering, working and warning. Yazwa watering, working and warning. Unisela amanzi. Watering unisela into. Nokusebenza nokuqaphela iwarning wonishwa. Kwelesizulu lithi ukwakha phezulu kwesisekelo siyiso. Uthi verse 10. Ngokomusa kaNkulunkulu engiyuphiweyo njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo ngabeka isisekelo omunye wakha phezulu kwaso kepha akube yilowo nalowo aqaphele ukuthi wakha kanjani phezulu kwaso ngokuba akakho ongabeka esinye isisekelo kuphela leso esibekiwe esinguJesu Kristu kepha uma umuntu akha phezulu kwalesi sisekelo ngegolide nesiliva namathe anenani nemithi notshani nenkanga umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala ngokuba usuku la kudalula lokho kwambula ngomlilo nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani umlilo uqobo uyakuvivinya lokho. Uthi lapha ke lesizwe lithini according to the grace of God which was given to me as a wise master builder I had laid the foundation and another build on it, but let each one take heed how to build on it, for no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Now if anyone build on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one work will be clear, for the day will clear it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one works of what sort it is. Lezwa bazalwane ukwakha masubambe lamazwi awenza qaphethe wakha kanjani uNkulunkulu ufuna sale ngegolide nangenani la masumfuna uJesu waweza wase uyawenza zama ukhule nguzini ukudla uthandaze ufuna uNkulunkulu umdumise ufunda iBhayibheli uyakha phezulu kwesisekelo wakha ngenani ukuthi umfuna ngokuNkulunkulu uze wenze lo uNkulunkulu akubizele kona ungenze enye into eyenziwa abanye abantu wenze lo uNkulunkulu akubeke kuwe ukufune uzukwazi ukuthi mina uNkulunkulu igift ayibeke imile nale bese uyayisebenza uyayenza bese uqaphela ukwenza into uNkulunkulu angayifuni eziwenza le gift uNkulunkulu akubizele ukuthi abizele yakha ngegolide nangesiliva nangenani noma wakha ngenhlanga nangani lokho salomsebenzi ovela ubhubhe uwakha nenhlanga ngani ukwenza into ongabizelanga kuyo uze umunye umuntu ekhulu oshumela kanje usufuna ushumela njengani ukhuleka kanje usufuna ukukhuleka naye ukhuluma yini la usufuna umlingisela wenza lo ufuna ukukwenza ufuna ukufana uzoba icopy kumele ube original ube lo uNkulunkulu akubizele kona. Amen. Qaphela ukuthi mawakho wenza umsebenzi awuwenzi ngelaziness ngobuthongo mamele uvuka ukhuleke wenze njani noma vele uhuqa ubuthongo ukukhuleke kusebuthongweni wakha ngenhlanga lapho mawakha ngegolide ngenani uyalwa ulelo uthi ufuna ukukhuleka andithi uzukhuleka uzuqedwe uzuqhumene noNkulunkulu ungangena emkhulule uphume unjalo wazamxhona noNkulunkulu awakhe phela noma ngendlela ngathi wakha ngento ezovele inyakaziseke amademons ovela afike kwathi ayiphephethe ibhurudu lapha phansi so ilawo mazo abadlulisayo be careful lana uzume ekholweni ube namandla ungawe ekholweni yizwa amazwi eJesu bese yawenza
yizwa amazwi kaJesu bese uyawenza ngoba eshile izwi lakhe. Uzokwakha ke lapha edwaleni elinguKristu. Uma ufika ivunguvungu ngeke uzofika. Uzosuka uJesu noma ufika inhlupheko kanjani uzingela wenzani uzoma. Ngoba lithi iBhayibheli lapha masiqedile verse 28 kuMateyu 7 verse 28. And so it was when Jesus had ended these sayings that the people were astonished at his teachings, for he taught them as one having authority and not as the scribes. Wayebafundisa ngonamandla, bamangala ngokufundisa kwakhe ngoba wayefundisa ngonamandla. Hayi njengababhali babo labo bafundisa ngendlela ekho right. So lamazwi asho ukuthi uqobo lakhe asakhelini leli dwala abazalwane bese senza ngendlela efanele singenzisi okwabanye abantu bathi ukuze noma sekufika imvula zishaya la usubona into ziza kanzima ngeke uzosuke kuJesu uzoba belevangeli leqiniso ungasuki ungasenzi sokuhlale kuye. So ilawa mazwi ngadlulisa namhlanje uJesu Kristu inkosi enibusise asibeleni kuJesu bazalwane singasuki singamhlubuki kuJesu asenzele intando sakhe kahle ledwala sikhule zikuhle sifuna intando kaNkulunkulu senze lento asikhohlwe into zasemhlabeni lezo zonenzo lakithi uNkulunkulu asimtshela ukuthi kumele sibe nazo. Singafuni into zasemhlabeni kodwa sifune uJesu kuqala ngoba uyinkathi zokithi sobe sekunezela kithi. Jesu Kristu inkosi. Amen. Singakhuleka bazalwane.